Hapa ni Muzombo. Vraiment muone isi route nationale numero 2 inaribika. Hapa ni Muzombo. Ona mpaka isi bako shofere mushimu. Motere yenyewe inaanza shota maji porque gari zivuke. Vraiment ni vya huruma sana. Muzombo hapo kwetu. Ona naba motari hakuna nafasi ya kupita. Na batu ba pieto. Vraiment muone. Ona kwa gari kwa pita. Ndio kwa gari itapita pale. Motere ndio kwa shota maji porque gari ivuke. Ufika huku mbele huku gari ya vide zinatoka kamituga zinabakokota. Na mwendre riski gari inaanguka. Hapa gari zikuanguka sana. Hapa Muzombo. Vraiment tujue tuseme nini kwa barabara yetu tunakuwa nayo. Batu banateseka sana. Batu banateseka sana vraiment. Ndio Muzombo hapa. Ndio Muzombo. Kuna si ba motari yuko kiana na jiua mwele matope. Ndio Muzombo hapa. Motari ana devie gari pour que na bangali kwa tajifofile apite. Faut bawashe moteri pour que bashote maji. Angala kwa motari kwa